Oleng'orani le Mary Supeet show agira aitoomon ena rishata kipuo ainining shakenisho osinka lenkai Bishop Simon Ole Kisimpol le Siloam Christian Center. Iyiolo ajo keetai enkai nadumu tenterit, iyiolo ajo keetai enkai naol enkomono, iyiolo ajo ketii enkai nadumu oltung'ani apa omenari oji neeku totona ing'ura iyiok kigira apuo dukuya osinka lenkai Papa Bishop. Aata tenewueji nayieu ake naitoomon pee kitum airoroki. Karibu oleng Daddy. Ashe oleng entitai. Olaing'orani lai lagira aing'or tenasho entitai Mary Supeet kaaji nanu Bishop Simon Ole Kisimpol naa teninyor naa Bishop Dr. Simon Ole Kisimpol loorpurko naasisho toonkanisani e Cornerstone Faith Assemblies te kanisa nabo naji Siloam Christian Center Tongoile. Naishangai enashe entitai kitii ene tenaolong agira ainosu esafari enkirukutani. Esafari. Amu meetai oltung'ani ake odumunye ake taata ore taisere netaa. Nkerai ore oshi esafari ore oshi enjeunoto naa esafari. Nyoo? Esafari. Naa esafari dii naado. Amu atajeuo nanu 1993. Tolari lenkalifu nabo ip naudo ntomoni naudo ookuni. Eetai apa irkorea oetuo aasisho tenakop ang' oonkoin. Ore apa kulo korea naa keji apa Youth with a Mission. Neetuo enakop 1986. Neponu ainosa lomon lenkai kitii yiok primary inakata nunu yenu sukuul. Amaa ora di sukuul Mary amu nkuti olong'i. Ishomo nkuti olong'i? Ashomo nkuti olong'i sukuul. Ashomo 78 napuku 83. Olameyu oewuo 1984 emurati kulo tung'anak oji irkisheni. Nikipuku naa. Nekindorr doi nikipuonu enemanyanya apa ndaitodoi enkalani. Nitayu olameyu. Naitayu olameyu tesukuul. Nikipuo Tikoshi. Nikipuo Tikoshi. Ore naa pee kipuo, keokisho apa oleng. Keokisho apa oleng. Neyau naa ore naa emerai nanyamali. Nitanyamal ormarei, nidapasha. Nidapasha ormarei 1983. Nikitoni nalo aaku watchman. Mamurara. Arenkayioni tenkop. Yes. Amu kindorraitie naa ore pee egoloki enkalani tele ameyu nikimpang' tine kipuo apa Tikoshi. Nikimpang' tine nikipuo Ngong. Ore naa pee kipuo Ngong nemata nkuti kishu apa nikiyata. Nalo nanu aaku watchman. Naa watchman papa. Neshomo yeyio enkang' enye. Idapasha enkang'. Amu etumuda olameyu, etumuda ntokitin, etii ake suduo enyamali. Neeku naa enyamali. Neeku ketii apa olameyu laijo ele? Torrono apa ile ameyu le 84 oleng. Alang' ele. Hoo tenitu ebaya enaa ele. Itu edoru amu ore ele naa karibu ilarin okuni pesha. Kore apa ledo naa the whole of 1984 itu esha. Nelotu asha 1985. Neeku naa ore ilari pookin ore dikunye nchoto 83, 84 itu esha. Nikishukunye naa metodorro apa nikitoni ore inakata kitii Ngong, nikitoni omaituni amurat. Nkerai ai nalau oltung'ani lamurat. Metiiki enkang'. Amu apa yeyio. Wow. Neeku kulie tasati nepuoi aing'oru. Maitoomo. Kekutaanisho naa apa irmaasai inakata. Amu keji memurati olayioni, memurati enkerai metii nyoo? Metii ng'otonye. Nepuoi Nkoon. Nepuoi ake. Nkoon. Nepuoi entasat apa lorkekonyokie akoji olodung'oki yale le Sakunda. Ninye Nkoon. Ole Karayiet. Toning'o. Oh my God. Ore naa pee kipuo neji naa peyie amurat entasat oltasat omake noo papa. Naalotu amurat. Ore naa tenemetii ntoiwuo inonok, niindim atotona nikinya enyamali. Nabik ilapaitin 10 obo olaipartani. Ilapaitin aja? 11. Naa nyoo sina. Ore ninye nkaniki apa naishopito. Kuna amu kishopi napa nkanikini tenkata naarok. Naa nemuta apolosa. Mpaka nebore peyie etii iltung'anak neitoria enkai naikonji. Ninche ake naltung'anak. Mayiolo eneketumito. Katumito. Apa niking'uan nejia etiu naa kayiolo ajo ketii oltung'ani oret. Enashe ake nisho tenoo. Yani iyie Bishop enaa nanu kake. Yes.
niki ngariyo kina layu garamit na nanu first of all na wana no gara na mani nyo na ro na wino muno baro le bartani niki ponu na le lankai na la muno karash la ga bayan ala shi yo wita woni nye inyamwa ngajugo ala no ayo loita woni nye musan ninjana no na barniki igani ore beye barne ko wala karash nere na ya ga ina shugo na la erda na lo show ese ye show na la erda ngishu wala saro jele nga torge ko joki wala saro le na lo jele nga na erda na manju Nedou ya munya lo kabuti yang kana jene Marias era pagero la nywani mo eno sana no sana ore musho na bugu ashugunya na ho indi baba kala yola kai na edo ibaje karage tongani olo langai ore na ba lo do na kop na ina na mission ya wayo e we about December 1983 arabe yana no way na radio kawo holdi pai amu kaja kanyo kunyo alai naje turu rangkan alai kin niki jogoro bishop kijo ile gishu beri kijo ile gishu karibu omwan garo bishop ni mburu la shara le yiyo mai to mai kage mara na bana bego ya mai na wa ni njoyo kage twake ko ni ko le kono shomo mpaka le kono ashomo le kono ko kage itu ese show na ga yinyana jugule la ngora ni tana ni kitoto no lo ndo ke ranga ra mu ore lo ko yande ko bono mesi show ngara kala ra o mali nuno onyo o mali ma na show o mali o mana no ni ese show ore na bolo na jo kala o di show mo lo bono gara le na bona ke zoro bisote la shara yo mare yo boror ngara mara rasisi na iba ile na ba yola binya gas ni joka kala woni na langa na jena sako na nyara rana na wala kaga ore na we na gara kalo ina ke gwa ba shadisho aide luas a yulu ise yonga ga mama bele fundi na ga shadisho na langa na dina jala ngoro ale joka la ananga ma yole ni dioldi ba o dip pe yiga ja pae bo wala na gara ba allo na ndo ki ajo malu na jenga ngari na jogallo gilgi na kubu wala asishore engurusi ayi wacho ore ba sibero ba bege Nairobi de lo de barro ni la ga jogolo anjelu amagaro ka ba nyano nita mabui na nyama le ni ubiri ya do ngari to bas amura ba na kala na ubiri do bas aje ngabor bas ji nyamira de lo ubiri na jo abege ni tiene ni jo kaise amma bege ni segala yani ni re laro manya na no yobo ana yege na gejo abege ni ba yoki tendiara ko senna na bas na dola na ga yo laro manya na re garo loriga ajo ayara dua ay ruga logonya ay gare loriga engara ye kawo ka bosigara ne ko ro sigara lara mbene kan ngira na ga be jito wo kita iwo ka bosigara na gejo ara ni ndi wodi ke jisu do di de be doro Naiteru na ga gere gara na jo ela ba shobe bulu na ga ore lo ke ore be go ni ji mai mayo ne go re be la ngari na ga ko ngolo ga ka dola na ga do yo na na ngari amere je do tenne ni lo ba balanga ma ka gere ni bele ga nyara ga jëm ore na nyamale ni ke merta ne sidan wow ni do na wala do sigara ay do di shalanga na ko lo mo ni gala dia lo nya abanga ba gilgil ore ba gilgil na do mai gala ngari ya shunya Nairobi ay sakala na jalo lo ngai gilgil ni do ya shu na do wa ke ni gala ngari on the spot kaja ba gere sigara regi kaja na ba lo bibi am joga ibai yo kira na ko na uji na mare se yen na des osena ne na ma lo sena la shara lai ni na ko mo gora yo na duwa na ga ise ay bu gori na ma yo na lo mo ngai ore ba shu nye la do la ra ngai nga jogo la ga yende ba do lo bodo nga bala bedale so da lay ni na jalo to le ba do ni da ngari ne na bu crusade e gere u biyo ngani la ga yo le o je ngari nye ke fo ma kayo lo kefa yo e gere u biyo crusade ne jo ore be ndi ba u biyo ne jo ala la shala e ba ni siketa
Pesho isikamoo kaata yangolat. Ningina najolo. Pagejo, ore bidi bayu bidi najo. Kayu na omono geje unono. Amagi belega nyala na nyamalino. Keiti dara ki yoli nono. Ore jolo neja ai sinyirgi yola lokonya na gare ngigingo sitima. Pe amalo ga kolela romani. Nejo arara ningare weji ningara. Ega doda kai nangai. Nege sujira kai nangai. Grani? Kigira ya kaya su. Nejo na gejo nila dunia arai. Na gejo mau moro ko lorona ko yu. Ne ko ngana ki bodu ko ngana ne ko ngana karibu. Amage je unye bana kabole. Ne ko ngana karibu 50. Ne gejo to mau munogi ko lorona be yegu. Na gaje ko je garalo ngana ba allo nejo. Ara ba de nilo. Kedola ke sojela kan kai. Ore no lona la raka gaje la kan mani. Ilo ala ajo. Itu lagi lo. Itu aja. Ala raka gaje la kan mani. Itu dinye kan banyo ba kan. Ore nyaba raka ruat. Nani ngana gaje na ro rai belo ina kama. Omanya. Nashukunya nako. Ishukunya geru je. Nashukunya nako. Ore ba lo na langa na duwa wala sango kashuko. Najo kalo na kawa kagala. Kama le baba na duwa na ina bongo ile Youth for Christ. Yedi ol bishop ojo le meki. Yolo bishop meki. Oro kala ala Ezekiel. Yo shiro bishop le meki amo de baro dia bakina o shiro kita. Ara jo singolo lankai ojo laisenak ondai wogi o la na ti. Amo ka shonda ngienge. Ne jo kanga dana no mati ko Kristo. Na kanga dana ras. Ne jo kanga na yuneje ne le ngai wogi ara. Na iseranda na jiro shino. Mi je utene boy. Na garo rasta. Oh. Tena era gravit. Era barasta ne boy yedi Era rasta. Ne me lo ngani nyorada kulo ajara jebu ka ure ni njobe. Naji. Amage yolo ya yogo sigara. Na warbangi. Orbangi. Na waga naishu. Nanyan mera. Wow. Lore na nabokin kajanya bai mara na ga shunye stress. Paga ishunya ba stress. Ai shunya me nyamal. Kiki doki aboniki. Na ko addicted tena na ro. Na ko kayengwa. Lelo shilo. Ayo na joga ro kan line ni ngito. Ore na ro giting na ndo giting to rock na nyala ga ro ni maisha. Migoru nyamal, migoru stress, migoru ndamnot. Wala ni ngoni la ana ala ngora la gara ngor ali ke jogi ore na bokin ne ngodo yanga na la. Nigi nyala ga dogi me nonok, nigi nyali ye makawon otu apesho. Na kwa yuna jogi ore uwe ne saru no yu na Kristo. Yanga yage. Ngara ye. Nijo. Na je uno. Yedi ga beno na ji Chris na South ya 1983. Adamu no la ngajenda ndo mono sie. Egira ya South ana manaroto ai ali ngana na orori langai pe bonu kanisa Christmas. Nemeliki na balo mana na ro pelega jogi odu Christ odu na jëm ke jogi ndo amu ngi alusi wala kanisa. Na yedi na gara na. Ne ka bonu yo le. Na lo sena no ka kai wona no na arajewu. Wala be yiwu bidi ala la shoko woji Bernard Sambao, Reverend Bernard Sambao. Ni u bidi orori langai. Ne je be e ni yeso dia lo na. Na isero le. Na isero ma do ro tango. Worba be. Arudumo. Eda ba arudumo na. Ore ba mbuti be aludu na do outreach na la adumo ba bet. Ana be sikwali na baki. Ngara ye na geje bena sikwali ai kauka ni kufai. Kauka ni kufai. Ndia gani. Mara na na delege nyene ga wani Yesu. Ne ga nyere daga nyene ne lo yi sawa. Na ne lo sawa ki amon nyana Aisha. Tonimo. Ne jero ore bara kayu kamena yu ne jero. Na ile ngal bogirari. Aigil. Na jero. Ore na damma. Na ra bo pe ne ra wonte na gidi na bana janga bale sinu. Nigibo. Nibo. Nejo nilikio lega alashi. Nejo kamena yu ne jero. Ne linga ngai bogirari. Mara ngapi? Tatu. Na Jumatano la no. Among Christmas. Na ba Jumapili. Ni loru kanisa. Na loru kanisa oleng, na loru saa moja. Aja loru meli nyangara sa desu na nawe. Kage kan ni loru ajo katiru sidai. Kan nyo. Ewe sidai. Ala war go na ja. La isho ga nganga campus pasel ngai. Ne di yo ngido abana abo. Nyabur mari yoriti. Grani. Ore na adama. Ore ba loru kanisa ni ngito ibada. Ni ubili yo le naisha robe de ba ibada. Onye bide bwa kai magi naninge to nemenda kawaida na gramo ya na isero marudu wa gero ne goro ngana badala na ngoro na gwali goro na nwengo
nejo ngole kai mego ka bela mena banki la banki ogara kaja ogara ilibuka amage jaba ngara yigi daba ndo war banki ko ngumo na wale kaja bebal nilibuka nejo ngana yune jiw nakale re ngai buka ni ungwan na ngondo gibi ore na ndamba ne buyo benea tawo araje wona neko enoro lala sharamoyo ne ubiria ya madora kidimi anoronyo ngana iyo kidimi alaje ne buyo ubi ora gira ubi ne jiga ngai na yune jew na kala kai ile kai wogirare ne lala shoko na jogi ne jew na wa na wo lo jogi uwa na makai ni na go kai ile kabisa wow kai na jew endo le gaor maratan na jew do siti no do na ira wa yolo ile wogire ngen ore be guti na juga no stai mi do ndo sha ni dali ni tengen na tengen amwana nyota dan kai Enkiyanget Sinyati ne gore be o moni ngiri na danya na maisha na ka jawo mona la gina shi arumu ngara yana lotu araje wona na la liga ko stai jogi mara na no yeyo sekapa yo sa yo sen ka ge to mo no ko pala shi buye na mere le wala yo na la yo sa do jela malano ngari 500 no mero ko na homa iburu nyangai yeyo ne shugunyi wow ngara yene ro to simbasi beno begeno yani itanga mo kan kai ni dero o mareyi ashugunyi yes abana la igno te loibo na de sera na ndo ye unni na bitigini mungi jure kanga ne sho origiri ko le jele ngara yene ni bitigini ngara etinya la diaka amara maisha na ditai na la jo ngai sho ali na gel tawle yani me amme do runganak entai sero longani sam ameka dona na bajo kala to horno na ko me aro siligi ajo kai de mara odongani sidere ise grani ne lo tuna na je unda shukuje yeyo na shukwenda sa dikitoni ore 96 na do mejo na do nyo ne era ra gidimisho yes na da kanisa noro na ni sanati ne ore beke de yalu na tiro nesi ukipa yeni ajo kala sikso ya nyanga pati beri kundira iseri amake dola na kaido yaka itiri nyala toningo bejeje na mbelege nyanya mbelege niki asarusi sabo kole wow ore beki asarusi na iko dangai na iko kushenkai ainwa kesha tarehe 1 January 1996 na juya ngai kare mpaka niti nyako ngara ye aliyo naji anuma yesuku 1983 itunga yesuku na kumiyolo nye ati class 4 nori dinyama na class 4 dakala mando na yuni meda mando na yuni na ito yegush na rai nyanga nyanya lapi ore da baadaye na lotu na kata na lotu na pale shukunya ndasa yerushima kila kitu kiko sawa baba yako alishukunya kabisa wote tuko yerushikunya mama ni shukunya la sharala ni na kusida na mama tiana na kudo kwa nyama ni mikiara na atoki kana sema kole mikiara toki ore na kata mikia sarusi ore beyeke ndip na ikota nkai ne boluna ole ngamu mikia toki ne ya mishe na ya mishe ni le ruwa manyolom aranyala la shaka lo bidare na iwe bayi na ibodo na kai na kwa tiruwa likio lo mala kai grani ngana jero ay de ngai ya sisore interua lo ayaruka ni ay pan e wela lo kanisa kai pan akwa likio ro le bo na ga lesi lange ngara na ga lesi lange atonde winde bonu lushil ke bonu shil bayalo ma sayro ni ay ngoto ko ngishu de silange e jino la ngane wana ay ro lisho na lo ni masakala la bayalo mala ngai na ga jino sagore be yunaisha ne ga dole na ga yale ilu no de le lo tasati ay bole kai bole ore nyana bolo ne nyengi bwana ba mai roge no salo mala ngai tana ko bolo ni bungu ndo kana ke tuma buye kilo ni bungi kibwana ni no singi bwana ni botela liko pe mai ga no salo mala ngai tiaji lo sho na mai ga lo ngani ti na malo kanisa yote na kanisa ni mwende nyara ni diba malo ka bora imunolo ngine na iponurunga na bojo le transworld radio transworld radio yes na o shogisimu amaide banoro na kale simu ahomo ore dena kana lo wachuman na la aromo 1996 na lo wachuman 97 na lo wachuman ni tumesimu na rumesi na lo ore 2000 na rumesi ngaja duma ito roba mkiado na lo mero na la Olashimeni de posta ore ba Olashimeni na nyaga lo ngane besimu na kala be busimu amke bola basimu ngezi de momiet nakabambe ngara ye esimu abana banjina jitoka about na ore bepom ni ile alo gonya esegegwa
Nore credit na bayi na kana na 250 250 nege bila wena na bedi credit ni megen ni wana kana la yu megen na lo ne ore benya na kigwana na arari ni yarari na arari ko jani na lengo mono donyo ora ti donyo ai ko tangai ajogi ere do tangai yewi ama mo na ngai na ira le toki jogo manoro sena no enjolwe ame gurara enjolwe me to manak aras enyamali na o shugiro shugiro ngana la transfer trade kiyo jela symbol kiyo ni ndo mo ni ye o pilo Nairobi ngalo amada baba ndo ngajo Friday palo Nairobi Monday na yo la Nairobi nsumu ayolo na Nairobi amada watchman na Nairobi na kwa yolo Nairobi na Airo kiswa edaba yolo kiswa ile na kaga mayolo kisumbu ore na palo Nairobi palo ena radio ananyo palo Nairobi tine lo shawo ma yolo yo transfer radio na aja ga tada mana aji genu ngolo ngolo ngana ngama diga lo kanisani na malo emila manare na mala ligio ronga ngitienye na wore na do lo ngene le mari yene paga jo ngiti yo ngene tala pi ubiri te radio wallahi ngara ye erejo ni chai bogenna na emudwa nyaga kitine niki to yanga yesho le sauti sapo oro shengi bidi na tindo sim juma sana bo nusu na no ye wana ka niki lagini mala gini kai sho jaba tikiti na lo runyere na lo na Nairobi to ningo ora na ndia na ka araba na ira kanisa am ore nyana ri me ura anyore na ti kan kai ko mo ndaru nyo ngisi ayi na lo ira Siloam Christian Center to ngo ile ta to doga ora na je ne ru nyene me ga desha ne me ga melango ne ga bono wala ga iwajawa mbati iwaje mo ajo kanyo na gara asa diaro amagalo na jajing na je ubiri na lagi ne ubiri na shara paka ne ba ibada wallahi muran ini nyito esa na maka miki ala yorogi teni ko mama yoga wenki toka yanda be ginya nindo ne ga bashanga na ngi je ai shanga yana shi ne janga yana shi wow ko da na kala no lutun kai na la yubi kanisa epefa ki ala wa stella mo jangar ne Rafael Baraza ne ko nuno ngana ko mo Malaysia missionary so mo Malaysia ne me yolo wolo ngana Kiswahili ore la Rafael Baraza ne me yolo ni nyanga Masai ore nano na mayolo no Kisungu na mayolo Kiswahili aka yolo Kiswahili na ko yolo Kiswahili kaka miyolo kema Kisungu miyolo Kisungu amwa ore la pastor dola ne me yolo ni nyanga Masai kaya yolo Kiswahili Kizungu ore Olashumba ne me yolo Kiswahili na la sema bege tafsiri mpaka uni ngara ye tafsiri ni uni ore na kala great tafsiri kigra serem na je yanga yim tafsiri na lagete tena pijan na jugo pastor ina no tafsiri iyo tafsiri Olashumba ni miyolo yingi na yolo aga yolo la hey ore na be yolo bela ligoro mbelo bi de ubiri na ile tafsiri teini ne ba di English ake ngara ye na yolo unolo English Kikuyu Kimeru na Kikamba kai dimta tafsiri to ligisielo kai dimta tafsiri te Kizungu ashu te Kimeru ashu te Kikuyu ashu te Kikamba ni yolo nguke tenero la kambai tafsiri kanyona tasebisho mayolo angaya na yolo kala do wa ngolo na ngai go mo to kala nyala ko sibele ngolo na ngai tando ne do ngolo na ngai keja ngolo na ngai tando ngolo na ngai ne do wele na kabisa wow o miru nyala la sho tinde ro shene la yolo nyo English ni ndebwero Nairo fluent English olungani ledu enkutu ko Olashumba kamili ora usinyati ora dogo adogo ngolo na ngai nada mwe na ndio biblia ndugu sana wale barata nejo kelo tuan kata nado wengianga sinyati nejo niki ningal tongana ko ro nkutukia tede kenya sauni nejo kanejo dina de kenya sauni ne memera ko ngana niki ningi toro da nkutukia na iki niyo nejo memera ko ngana engolo ne ngai ne ko naja na ro do woni ro ba ki tu akan kai ne ko la ni ngodi mede no ne mede mai ngai kedi maganga jabu mo ngan to chala lo ngurgon ni to ne bor ki tu ak ne ko ndi mu English ni ligir masa na ligir masa nora ne ki ko ndi mo si mira
ora nekilikuanu kulo Maasai amu Bible study nada bakiti nekiti swali nekilikuanu kulo Maasai tenkutuk ormaasai naliki kulo ashumba tenkutuk ormusungu. Hey! Nairo nolong. What a miracle! Yani nayo kulo Olashumba ilodai. Ore begi buku na kaure ormasai. Kaure mekure yuni kidia Maria lobaraki. Era kere jukan. Kere jukan las. Ore naino nekenyu. Kindoki aka win out. Na jukan kai kare ombaka na itinge ko. Ni yolo unya wa English. Ayolo je English. Lelo bi na jukan kai kare ombaka na itinge ko. Kai do ni mo do lele. Ka amayanda amayana. Oh my god. Nendo ga bana gole nole. Ama mara ni jikare ombaka na itinge ko. Ni do esoma. Na rola isenani. Na manyo ngana lo le muruwan. Medinye lwa shirika kanisa. Miedara. Longana kimedia. Mied engilogai, wenditai, wanganisha engilogai, olongana ga ale lega ngana. Nabola. Toni ngora? Ore rai nakata biye kona kaya de kare ombaka ni tingen ko. Nadola wane ndona kolole. Nadola bene ndona kolole. But come 2001. Ore dola ni longa lifuniare on a bow. Na it took my first invitation. Palo South Africa. Hey! Olonga le rusuma. Na ke bolo. Bye. Ore rai nakata na dunyara la shokolati na bolo. Amara da maninge jigido ili aibe South Africa. Ka ko lairo. Na mo ko la sholi. Ni jo ka ko lairo ne tu yisuma. Na ga mendole. Ka jogi ka ko lairo mai ngor ni nyedo si don ngara ye mor ko mom. Yale mara jogi ka ko lairo ja. Yani Kayu na jo kalai olai ngora ni lai egedi ndo na sankai. Budi ka ngor na jo ngana. Ndu ka ni ngana jo manga dino no ka mu mene je jo sankai. Tiba kan da munur no ka tuan kai na ide marudu mo ngani lo chala lo ngruwon negen ta amayana. amen. Negen da jo. Ni nta mayana. Negen da amayana. Wow. Ore na kata na jigala la sheneja na rume na bala ya South Africa. Nige yakini. Na yakini. Nilo na kidu iki kanisa. Ero kaka na kata wasiri ala karibu to manare ne wiyeti. Na jogi na la sheneja. Ne gore be yakini na balai. Na ero na badamu na jogi. Ka ko bilayo. Ai kijo kita. Jala jore shingo ro ndo roni, ndo ro rock na ka unole. Na ka ningi na ro lenga ngala yo ngoro na jiro ka ko bilayo. Kaka ro ligala na bala la shinga lagi. Itagore. Ya mo aro do ajo ka nya. Na jogi na la ro ngengara ko ma sai be nyi. Ningilo. Amora bala la baga bara la lo betero ni na bisoma. Kage oro loi le betero ni shunya nyo. Ni shunya da munya. Oloi ba. Oloi ba le betero. Na jo pori na ina sishora ba loi le betero ka lo sinu ba sishora da bisoma. Are be gaja. Are be soma. Na lo South Africa na big kibigira bari na conference ngolo ngigira mongo yigiwe na big ngolo ngari ko tikita idwakara no leo kage ne jora la shobo mai shora le masa ni mwa Kenya na no ko yolo Kiswahili nora na ba English ai ana ga ura ro amu yori ga bien English ko lo ngana juro ngumbe sindero ni To ngumbe sindero ni tuliana na mere kutafsiri oh ora ba kutafsiri na rai na ngoro na Afrikaans olo ngana la South Africa ashuki Zulu kidi ala wene do neji umtata wene do yegi Mandela ala ba president la South Africa wala gira a jogi la yu bilita sere ala misi so mwana mara la ndiga mo yidwero na no wa ndidai olungani la le meyo lo rai Ara na bana iro ka mar ne lo la ba ro ka ko ru la hero ka gurugile wala ni mani lai mere de ne midde mayu tankai yes ara na nyamani ngira ma kidde may be belega nyankai ka shaka yana shirja la gana to na yago na kibindi bining si yalla mon amo kayo la jore na kibindi ne men ngai ngira ya ere dana na ngai ni ki mo be ye ele jende do ngorda yona na pe ta ko la ngai do ngorda yo sa ara ne wujini ti ara na saburiti ara na baringo cha muslim unity transmara unity Tanzania ewe yage yebo ata diaspora ngwa be bo Olashumba ne ngore la yo ole ngora la kayo la jega mayana kai deneliti ega mayana kayo le now ni lo South Africa ahama na South Africa na wana la misina juni yubi ole na kawali wero na ga ger message na jo ka goro la ya la ni jere se ara ke ba ko tele na di safari land ole na we ra ko be ke nyu na ba ngara na ji na ba ngara ni gono ani
Namut na jogala jogele do coordinator the conference. Mogure no na la riba ubira. Na luga raula la ba ko lo la ba ngani. Ninja bagala ro na sujela. Abegi ni gibiya ga gole ni ngole ngora ni lai miago. Ena me baya, ena mitum. Aye wa jogila no lo ngora nkai ni ruko, na ira kanisa ni ruko. Na ini kolo mon, na ini kigere no se no. Ki belega nyakati ni. Amwele lo lo teniki discourage olungani teniki giltao na unjagel ololo mindo ya kai ni ngolto lo mangati dia ni ngolto amure ni ngai korono amu e giltao na lo na ne ganyo de ganya ora lo ta jogi professor amaro na joga la jogi mara tayari ora na ala jogi mara tayari na ni ngolto lo nanka ya aso mun kai ga ka mun moguro dile maro mana merudo ati na begera na rebe abage bona kana bona gubi kakora lo ta jogo ngani lankai professor ndili mara tayari wa ubiri nani modolo la jaga ye dola likeroni na no kidi abaga ni CCK kage ministry conference interdenomination mala ana ga ni senya ba wode basa ni mere na no ba ngano na sisio ba nganda jogi na go ki ara la shala na sisio nga ya ke jage ki ara la shala ba ngwa ganya sai mon Kisimpol welcome karibu very simple kagori na kata raga kiri kara halo rumah jengol berede ni belaga ni makai ba ora la dogi ligele kero nano kalau dua banjero ay kera bana no ul ligele ligoro ro jere enjo ma ko ko kin anda lo ngana nyo lo ide ngana ni aja ba jo lo mo la ya wa ba ay bana ko kagore ko bigur berede na ji janga ibai magelo na ji Enkiyanget Sinyati esia Enkiyanget Sinyati to lai bun the work of the Holy Spirit in the believer's life. Esia Enkiyanget Sinyati kengishu wala iruboni ini kilo saya na English na sishora ngai ngolo na mayolo na mayana kai na jigonji iraka na poke niro zaro ngai jama ayubiri da ndo ngono yeti 15 minutes na ko megura ndo ngana ayubiri yake amu ke shere rai niro ndo ngai jama niro ndo kala yetu nera nyisho kole kai ne do wombolo na kai na duaji ndegera ngani fundi uni o 600 nikintengen nkai yake dinde kuji toki tengen Kiingereza na imaka ndo kitimu yake njero Enkiyanget Sinyati na kitu musiyoge netie muki kitu musola ko ne nedinyo ngoki ore si Enkiyanget Sinyati na kidai yo ngoitoi kidobera ki yo ganiki kidobera ki yo nyo ore ye ole ni ngoni ole ngora ni la ngori la ore na nigira ngwaru aji unilo Enkiyanget Sinyati na bera ki yo ore na baye kemitu yo Enkiyanget Sinyati kemitu yo nyo kemitu yo Enkiyanget Sinyati le lorore yobu le na ba unya kai maka amayana baba ore imunne na mayana kai tonganak na ire watu na bundine ngara ya na invitation saja ni Cameroon Ghana or Nigeria amora bana tumo ne no lunga na longwa bibo ni de lorore lanka ya bajo kai tuwalo sho ire watu mchoreta ara nyo choreta yobuti Swaziland likibweta ata rakiri magero ba long conference na boti Arusha ai botu ni bunatu motine nikia na tumechoreta kumbo noro ndo shikwa dopa na boto mbaga leo magula ara nyamali magula ara nyo enyamali o enkia ndo gomaro liki Enkiyanget Sinyati na itengana ero dara ni jo ebubu engara ejo biblia wala ka ko Enkiyanget Sinyati ne ra Diamond dai po kina bana itengana ndai I was in a Bible school, Nalo Nakata Nalo Bible school, na certificate, I took a diploma, NAS degree, Nabunuya is a honorary degree as a doctor. Amen. Tonimo? Nyagura doctor. Yes. Doctorate in divinity. Glory to God. Tonimo, Ness, Yani Odagari, Lombangai. Lenyo? Lombangai. Na Sisha and Kaitino Toy, Paki the graphic science. Nasasa. Pabalimu je kela jora da lady kela jora do me do na sana ramaji kai diranga sababa ala raye na bena gara jara ora be do na ko leng anoro na be se ye costa na ngwa balu gali go mana kai na je go mo sana bugu ni do gisho ndo raye na bugu bigiru ndanna
Ash ndore keje demu na bugu origiri ko ndore na ga ko mba bole kawana ga nyara bole to ni ngone ndore ya na bugu ndogire ngajage ila ga ndore na bugu o ilo na ni gelu ya na joge galo na ara na bi wari no manari ni gelu Biblia na gelu Biblia na bugu ra no seta alu ngwa bi no monele amen to muno bishana or the lord amen enyo or or nyana na ga ndine ka jere Burundi o Congo yes yore raisere do anara ho mara isere ka ga ngai wi radio ngazi ndaka wi kaja Congo o Burundi alo Burundi engito kanisa engito kabala wala ba president aboji Pierre Nkurunziza mo ore ndo mono nye na reverend na wona ni salo de Burundi de buji bura ona na wona kayuna jigo lo imurani like onuro yoga na ore enkai na wara ke bitum wala ngai ne molo ibon molo ko yandi na mala kai da ni wa ni gobit ne morboror na mai le mel lamal wala ke bitum enkai inoron koito inoren roge bo kisida yara nyo shola nyo bo ngara yai oji monishi yara nyo singolio obode jore bitu yeso inoro bo ni noro nyo bo gito inoro bo gito ore seneri lai maria to nganak ale seri dina la ga ya na jege amana na iso na langang na ri yingi shela ga ya na iso kimo ora na je sho ba jamam na ke bira ko jolo ko lo ma ke maso na ni do kini nyaanya ni kijogia na jogi kanu ga nyitu biye ni no nege jo na la raka nganga ga ya no mayo ne ba nganga amara na wana nuam tuna yari ga jogi bugala ndo mam ni jara ya ga 10 ngawe 12 na la raka nganga ga ya ni ba do ba ya ngawe yo lo ga ni na jo na ka tabala ngara ye ora ngai ne suba kai suba la ni ngoli la ora gi yo le jera ara me do ge sheta isere amora na isere no nai ki to kala ngata me do ge mara ki yo le me do ge mara nyamali ni sai me do ge mara ne ke bangishu me do ge mara na jilo to nganak kage ngora na jilo ngai ame jilo ngai ko dem ka ram pango siden de la kanda isere no ni ro aga di wolo mani kanyo yira ngaya ya yo ka jino no karna ima ni import lo do ge na ro ni do ge na ge me ni shodo yima sa ole na na do ge ro ko ngi de sera na ro ibu ngana nyo serena yala naro ne jo kalo bayan kawo bayan doji ne jo kila bayan la ne na godoi nanu ne jima no lo godoi ka na bole ni banga na do mudi na ibongina mai ku minyara na lo do sabo ne ku miga ngop na mai ngor ni banga na lo ke banget na nyi iso rajo mako nyol dia yara yeni no na boy ilikuwa saa 7 usiku na ni giarare nara ora loito kawarie tangoroi na omon na jogi ankai joga sanana ne kaja na jing na de ne lo kenya be mayan na gwa mayan na ro rumo ni ka bayan kai na ko ara mayan na ran kai ara ko de gara na kas e kana ne men na inde na di colleges secondary university da grace na grace no ngarie ni grace ya ngarie do nya ara do na ji Bishop Kisimpol Foundation basari na ishoga kilo achaba yalo ni jongara roma basari enkai na dungo do ngani lo chala lo nguruon from nowhere from nothing to something ege dumu mera ege dumu gaja mera ege ta na wa yuna jogo le wana ni lai ora nai na ege ta ege ta ore na nyamali ni titana kala mera magi ni ngito na yodia na ore mpaka weji ni kiti kaide marejo Jehova ni benasa na ga wale ko kawa kenningisho metiwe na ndongana nemeliwa na siasa ni oliro amuya ga basha kagore nkai na tofauti jinanyo na tofauti oleng tofauti nyo nkai tofauti nkai oleng nago lelolomon laide manosaki tano wow ashole mbabala bishop kore na shagenisho yani a miracle english na dogo gete shumarani dojo singale kai ni raito sina ore nya kanisa nye amuni nyana nikiti na kanisa sabu goleng
ore iltung'anak ipota, ore loorkuko rawa oltung'ani menye loorkuko tele osho lema o Kenya. Kiata nkanisani natii abori nanu tenkop Olankiriak, Samburu, Tolchamus, Transmara, Narok and Kajiado. Nkanisani or part of Makueni and part of Taita Taveta. Nene wuejitin etii yiok nkanisani. Kake mekure apa eliajo tokosoma. Etareto Enkai. Hona ore duo nena na etareto Enkai kake wene kila. Yes. Kanyo najijoki labda singala Enkai ogira aimenya. Kanyo najijoki olashe ogira aimenya mali otii abori kiuduma kimaisha. Ore nai tuunokinoi. Ejo orkerembe Enkai 18. Toltung'ani laagira ainining pookin. Era olalikioroni, era olaranyani, era mama, era orpayian le kanisa. Era akeyie oltung'ani lera oltung'ani lenkai. Ore orkerembe Enkai 18. Orkeri le 3 nejo ore enai nesipa nkoitoi enyenak. Elong'o ninye telelo pookin oosaro ninye. Nejo 29, ning'osia najo 29, nejo ore tentiaraki enai naidim aida esuntai. Ore ina suntai nikipakita iltung'anak ajo miaku itu isuma milep era olaisenani nkishu are eeta. Keji apa ore nanu etii ormoruo tejo lenkop ang era nkishu emako uni tesikiria. Nkerai eningo lomon? Uni tenyoo? Tesikiria. Nemedi likae tung'ani ejoki. Nanu ejoki. Ore tajo kuna kishu uni tesikiria naa entito ai wenkitok ai wesikiria. Grani? Nanu ejo discourage. Nanu ejo agil tau. Neeku ore lelo rooi likirorie iltung'anak airorie lomon torrok. Usijali. Taanyu enkata Enkai. Amu kelotu enkata Enkai. Naa tenelotu nikijut irkiyo. Tenelotu neeku enkatini nabo baa neeku shakenisho. Neeku ore losina litii atua saai agira ajoki enkutuk Olashumba, it is a stepping stone to your destiny. Osoi lenyo enkasi nebaikinye ina yieunoto Enkai ashu ina taisere. Metabayiana yiok Enkai. Amen. Ore te 27 peyie warikino kejo Enkai naitawang' oltaa. Enkai nikaja? Naitawang' oltaa lai. Tenekijo iltung'anak mawang' keitawang' Enkai nkoitoi inonok. Ore nabo olong' niaku esarunoto toorkumok. God bless. Incho inamba inonok esimu. Ashe oleng. Ore oltung'ani oyieu nirorie bishop, oyieu nemayian bishop, oyieu nirorie tombaa elikioroto, tombaa ake maisha ino naa nena namai. Enkerai ai aroshi nanu olalikioroni le conferences, crusades. Nara sii olailejelejani looltauja oonyamal. Nikitodua Enkai egira aasisho. Ore kanisa natii nanu netii ena nikitii saai naa kaata irpastani 5 otii abori nanu. Toning'o naisho Enkai enashe mpaka ewueji nikitabakitia. Naata nanu entomononi onkera 3 naa kisumate sinche nkera ainei aretoki Enkai. Najo ore olaagira ainining teniyieu nambai ainei ebaiki naa enkomono iyieu ashu ai bae naa kuna namba ainei ormosori 7 2 1 8 3 5 9 4 0721 83 59 94. Ore iltung'anak oosh Airtel 0786 201 860. God bless you. Naramayana yiok Enkai. Ashe enkerai ai. God bless you. Amen. Wow. Kajita ake wow. Keeta Enkai nadumu tenterit. Yiolo ajo kanyo payaka ena kipindi Mary Supeet show te YouTube naa piitum anoto siligi. Itoning'o ajo abori apa etii orbishop nibaini kake ketii Enkai nadumu tenterit. Ore Enkai naitaasa bishop, Enkai naitaasa sinanu naa ikintaas sininye iyie. Mincho ake kinting'u siligi. Manototo Enkai rishata tadamu subscriber YouTube channel ai, share ina video peetum irkulie tung'anak labda lemegira aing'or atayiolito nikimayian Enkai. Ning'ua comment tine tiabori kaji Mary Supeet eneleshao nayau simu.